Aloha! Ayan mga kabiyak. At datay manenitang o may mangket iti linglingay. Kada kayo, ayan, nakalive kayo ako iti YT channel kayo. Kasama na po iti YouTube channel. Nalaing ang makidido. Kita para kadatay amin. Di kita padang magpalari. Na laing umamot na minsan nga aldaw nakitag nito niya kararwadat na iyaw awan nakatugaw ipunsunan labayinak na ibatangan bandehado apaggawan nakalandanit agiw-giwdat ang nakapimpiman Manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan Mangiyawid ken makipangan Manakiponsyon ato niya Manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan Mangiyawid ken makipangan Manakiponsyon ato niya Hindi rin managpunta na pada ka Adapay di ugali Nito niyang amagi No isut makipunsyon Agpili ti karkarni Tay pag gugusto na Tay nakangiit akapi Tay kurita ken butete ken igado apaniki Madaki ponsyon nga tonyang mas presenti pagdadayaan Magiyawid ken makipangan Madaki ponsyon atonyang Torniyang ang pangirurumen Agiyawid di sidaen Ina kalungkungen Nadeda ang pagtitipunin Nagtaray nga imadayo Natinag tay imbutido Torniyang abartikero Kinamat walong aso Manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan Magihawid ken makipangan Manakiponsyon ato niyang Manakiponsyon nga tonyang mas presya di pagdadayaan Magihawid ken makipangan Manakiponsyon ato niyang Mangiyawid ken makipangan Manakiponsyon ato niyang Mangiyawid ken makipangan Manakiponsyon ato niyang Alright! Kaya po aya Nakadigriga tinayati ko Tordiag Agawid ka na ko, yawid mo ti igadon. Ayan, deta po iti kanta nga di kita mahilig iti ponsyonan. Ayan yung mga kanta na mahilig. Ayan po yung kanta na mahilig sa mga nakikipalanit. Yung mga pumupunta sa party palagi, kagaya ko mga kabiyag. Diba? Ayan, so hindi man pengaro da pumatukar iti kanta diti Hawaii ayan diti ni Hawaii kai kuna nakabya
Ervin Ganyo, naimbag nga oras mo, sir. Ayan, kastamit ken ka, Ervin. Ayan na po, digiti data, digiti Facebook page, kastamit iti YouTube channel tayo. Ayan, nakalive tayo nga dua. Digiti Facebook and YouTube tayo, kaya. Yan na, digiti mabaling pa-shoutout. Sige, pa-shoutout kayo. Nagunin kayo laing tayo shoutout tayo. Ayan, Ervin Ganyo. Maletak ta isuda laeng tikukwak lugaran ragsak tinasang petak ngem sumuknor iliw ko tinagapwak nakunak itinakem ko anus bagita na danon mun kalikagom mo. Kumusta Ervin? Haway kay lamwa ditoy kay dita Haway kay kanyo he agtungpal makaha madanon amin alugar pagkaykayan iti kwarta Haway kay lamwa ditoy kay dita Sayapit sir, kasi ti Apo eh. Good to hear that. Ayan mo data location mo, Ervin. Itibigat. Location mo. Bitbit kun pagbalunak. Trungen dapan ko pagsadaan. Itibas iti haway kay pangitundaan na kanya. Ayan, nadamit naka Haway viewers tayo iti YouTube channel tayo. Thank you so much. Haway kay kanyo he agtungpal makaha madanon amin alugar pagkaykayan iti kwarta Haway kay agitap sulso na Ilocos Norte. Ayan, Ervin, at taga-sulsuna Akmet, may anakak sulsuna. Ayan, i-shoutout tayo man namin, dito dati sulsuna Ilocos Norte. Ayan, nadapo ni Ervin Ganyo. Ayan, i-anakak iti sulsuna, Ervin. Ayan, thank you so much. Di na kayo na ano kay Jim Mariket. Waikiki inganat Waimea Haway kay Pearl City inganat Waimea Ay, yan. Deta apo ti Haway kay. Ayan, intiman nga rin ipatukar deti istorya no kasanumet nga nakadanon iti digiti imun unang imay dito'y Hawaii. So dito apo te kantang sakada nga kunada. Hintay yung mandingen para kada kay amin. Taon 1906 Kailan tagayim sir? When? Naiyan nakakichay. Hindi makelak ijelawag. Hindi elementaryak kanayo na kigay sursuna. Nagtrabaho da iti Puna Sugar Company Pasetti olaang a plantasyon iti Hawaii Nagkulkulmeg iti kalta ang ti kainaran adda sa innek ti puso ken kaunggan ibturan at nalaos na iliwin da na parawan anusan da kasukat tay dulyar at andan Tumulang
saan nga isut nangupay bansada nga agumay balkot dat gargaret asawa ken anak panawan dat lugar anak kaya nakan sa kadadawan kinatid ken ni Pilipino imbayong mut industriya ti pinyaken asukar nagpunang ti pisker lingek ken karagkan sa kada pasek naka pakasaritaan ti Hawaii Manipod ka Ilocwan, Katagalugan, Kabisayaan naiwaras da iti na dumaduma nga isla lihoy wayno ko kekaha hamakuha paggilingan ti asukal iti way pahuken eva naragsak analiday iti plantation camps mga aldaw ti trabaho di kainaran pasaray may salangan daw ti mabakasyonan iti dominggongem isasalog net iti palutan sa kadadawan kinatid ken ni Pilipino imbayog mut industriya ti pinyaken asukar nagpunang ti pisker lingek ken karagkan sa kada pasek naka pakasaritaan ti Hawaii Natag-flex tayo diskriminasyon na paidaman ti hustisya iti panangirupir na kadagiti kalintegan na iti hanapepe massacre na iparukpok dara na nagresistir ta kun uden at paraken kwa na dagiti pagel inot anang wakni tatumanurmeten dagiti adaan duri makipatas ni Pilipino iti anyaman apuli negosyo man ken politika saan Ayan, may galap shoutout po sa lahat dyan. Datayo a Pilipino dito'y estado ti Hawaii alyawen tayo abanwar sakada tano di nagturet anang panaw pagilyan na Ayan, kabiyag, detanong ni Ervin Ganyo. Di kita yung tapo nga hampay nakakonect ni Ervin Ganyo. Iso deto Ayan, sa tayo, definitive profile na. Ayan, please do connect Ervin Ganyo. Ayan, detapo ni. industriya ti pinyaken asukar nagpunang ti pisker lingek ken So, detapo ni Ervin Ganyo. Please connect, guys. Mestro Kansaya. Naman, Mestro. Ayan, detapo ni Ervin Ganyo. Please to connect. Habang patpatukar tayo, Apple, so na deta. Alright, detapo ti sakada pakasaritaan iti Hawaii. Ayan, so anang aroti isaruno tayo manin inteman isaruno dito yung kantan kabiyag kaya para kanya tay amin dito Manakibuda hintay makibuda jay balay daina toriya tay bakit atismosa at padaya kanti masapa intayon i-flex tayo po di kita datoy ayan intayon ta intay makidaya sino ti umakyat magaling ka tayo umakyat kabiyag at dati videos ni Ervin Iti video na po ni daina toriya makitam sa bali alanga at ka nakamisuot agur-uray iti malamot dagin
Ito man nakibuda pada. Hintay, makiboda. Jay balay, dahina toriya. Tay bakit at chismosa. Agpadaya kanti masapa. Intayon kakadwa. Intayon ta intay makidaya. Naimas ti Ag-message kayo kabsat tapno may flex sa channel yo ya. Hindi mayat nga may flex sa channel na kaya. Makitam sa bali alanga. Adda na kami suot. Agur oray iti malam. Hello everyone, Destination and More. Ayan, iti YouTube channel tayo. Thank you so much for coming. Hello everyone. Ayan, thank you. Taymet lakay nga inak nakita. Bandehado meti labay na. Imbag kumaado jay inapoy na. At ado met jay karne na. Ada ang tongtong lapti busog na. Ada naglanit ti sob-sob na. Pansi-pansit ang iyong-iuda. Agrungi-rungi itsa ang katakatawa. Kasta ti makiboda. At kiinanos tayo kakadwa. Ayan, dahil tapo ti manakiboda. Ayan, hindi man pa yung sa runo dito ni managbaban. Managbabain ko na ako madete. Ayan, hindi man nga rin patukar kabiyag para kanya tayo. Amin, mabaliday sumalapay. Idi napanak nag-seminar jay Boracay dayta idi sir. Napanak lugar daydi. Napanak lugar daydi nanang ko. Dakkalan Madinaw Aklan. Mayat man tapatugtog mo kung ang Destination and More. Ayan, men. Kaya't mo ti umakyat ti live tayo. Mabaling ka umakyat. Destination. Ori si ka Erwin, kaya't mo umakyat ti live tayo. Destination and More. Search ko ay mababainak. Empod noktoy ayat ay mababainak. Empod noktoy ayat ko na agpadatat maritik na. Empod noktoy ayat ko na nakit ay mababainak. ay ayatin kami. Inot location mo, Destination and More. Han Pfizer hahan, new time. Inig gamagtangan ay mababainak. Dati may tapo ni Destination and More. Hindi yung mamit. Hindi mamit kitain ni Destination and More. Kabiyag, gusto na dito. Inig gamagtangan kunana ay adayo Hindi mayat maki-connect kabiyag. Hindi ada YouTube niya ni Destination and More. Inig gamagtuming ay Mababainak. Inig gamagtuming ay mababainak. Inig gamagtuming kunana umas asideg ay ayatek. Inig gamagtuming. Ayan, dito yung mayat maki-connect ni Destination and Inig More. gamagkuseg. So na dito yung kabiyag. Ayan. Ganang paglatan ni kunana. Ayan, di kita data YouTube tayo. So na po dito ni Destination and More.
Mababaina ka ha. Canada, si Acer. Ayan. Dada po ni Destination and More. Ayan, di kita at YouTube channel na mabaling kayo makidi-connect ni Destination and More. Ayan. Ay, mababaina. Managbabain talaga. Shout out host, Erlion TV. Sige apo, agbakas kayo, tasubyan kayo, kunana. Ayan, dada apo ni Destination and More. Ayan, naka-live tayo pa apo iti Facebook page tayo. Same name. Dito dada YouTube tayo, dapat iti Facebook page tayo, Biyak ti Hawaii. Dan Tamsak host, ayan, maraming salamat, Erlion TV. Ay! Makatal na Inig ka magtinga Ay di makatal na Ay na ako, di makatal na talaga. Inig ka magtinga ko na Isoday tanayayatik Inig ka magtinga Ay di makatal na Ayun. Inig ka magtinga Ay at with data Inig ka magtinga Ay ada iming na Inig ka magtinga ko na Ay niwat ko ang may kadwa Inig ka magtinga ko na nakit Alwadam no kagatin na ka Alright, deta apo iti mababaina ka kunada. Ayan. Inti mampay pumatukar iti may isang kanta digiti aramid ni lalaki kunana. So para ka digiti lalaki deto apo anang ata deto nga kanta. Aramid ti lalaki ken babae. Para kinyayo amin. Alright. Dan Tamsak host. Ayan. Erickson TV Dan. Erlion TV. Erlion. Kaadwan na nga arami tagiti lalaki Nung makakita itay nagpintas a babae Agpaiso ka di padang lalaki di kita. Balasang manuwen no bano basta sexy Ala! Thank you so much, Destination and More. Ayan na po, di kita hampay nakakonect ni Destination and More. Please to connect. So na po di kita video na kadya. Wala tamang i-play tayo man iti may isang video na ya. Agpabilib, agabel dati karkari Maalilaw, uray nasawaan byuda kay man kilatisin tay lalaki ngain ka pangitakan tadi muntuket babawyen ngem nalpas aray kau ka Ayan! Ayan, Destination ay Erlion TV Dan daw sabi niya Destiny. Mamit yan ni Erlion TV. Erlion TV. Saan met adakes mo inka agpalutput tauray inka agsakbay maaros kapay So namititapon ni Erlion TV. Ayan, hindi kita hampay nakakonect guys. Please to connect Erlion TV. Kasukat tay panagtalik mo kain-kain pa ay isungarod nga
apo iti aramid ni lalaki. Ayan, iti mampi pumato karamane. Kabiya, dito ni, tigitig chismosa karuba. Karuba, di ko yung unay chismis. Para kanya dito. Adda karubami na beklan suna at chismosa. Ay tilang ubranan makichismis iti karuba. Ay chismis na amin karaw nga agasawa. Awan maubrana hindi lang taag istorya. Tukit bigat ag titipon da aminen. Kaag papadada ag chichinismis damanen. Nadamag mun kastoy, nadamag mun kasta. Ayan, thank you po, Destination and More. Kanan ni Dati kakaduada. Narigat man lang nuti karubam kechismosa. Amin nga garaw mo isuti sip-siputanda. Pasit akamalim ay padpadak kelenda. Isu agalwat kagayem kadagita chismosa. Chismosa karuba awat kadi maubrayo. Di kay paila ang laba aginaw tilunglungan yu. Enjoy everyone, see you. Sabi ni Destination and More. Ayan, thank you so much, Destination and More. Magbabaga ng bahay mo. No itibig bigat ag titipunda aminen. Kaag papadada ag chichinismis damanen. Nadamag mun kasto. Welcome. Nadamag yan, nandito ako yung Arleon TV. Nadamagen dati kakaduwada. Narigat man lang no ikarubam kechismosa. Amin nga garaw mo isuti sip-siputanda. Pasit akamalim ay padpadak kelenda. Isu agalwad gagayem kadagita chismosa. Chismosa karuba awat kadi maubrayo. Di kay paila ang laba aginaw tilunglungan yu. Taawan di bibiyang yu iti panagbiag ko. Sa payamakibiyang kayo urnusan yu paila panagbiag yu. Chismosa karuba awat kadi maubrayo. Di kay paila ang laba aginaw tilunglungan yu. Taawan di bibiyang yu. Kasi po need ko po ng 1,500 na WH host. Ayan, ganun ba? Sa payamakibiyang kayo urnusan yu paila panagbiag yu. Sa payamakibiyang kayo urnusan yu paila panagbiag yu. Da kayo chismosa urayan yu. Mag-upload ka lang, Arleon. Takarmayo. Malay mo, yung i-upload mo mag-viral. Alright, dita apo iti chismosa akaruba. Ayan, iti mampay pumatukar mane ni Diretso tayo latta kabiyak habang wampay di kita bisita tayo. Ayan, para kanya yung aming kabiyak. Naliday man anaratsak, naipa ay akalang amak. Naliday man anaratsak.
Facebook mo, Erlion. Mabali mo i-share dito live tayo, ingrid yung Facebook. At Facebook ko, naka-like tayo pa yung Facebook, Erlion. Mabali mo i-search dito yung Biak Timaway. Na i-share mo, tapos makita tapay dito YouTube mo, nakapin dito YouTube. Isuntay kumamat kamat, pasaray kudutenak, dito'y asideg ti aarmak. Naspak ta raya-raya, anyang arut ket kinayat na, permi ngayon kawiwit na, tagsansaning it sakit na. Kasta no damdamo na, timaspak aray-araya. Mag-comment ka lang sa Facebook, follow mo, share mo. Makita ka nila. Nakalive tayo sa Facebook at YouTube. Naliday man anaraksak, naipaay akalak amak. Naliday man anaraksak, pakabuklan to'y kantak. Nalapsa permi akursonada inya sidet kuntoy rigna ngem itin makadlawak. Ayan, di kita may tada sa Facebook tayo po. Like and share po natin ang ating live. Ayan, like and share po natin. Dito asidek ti aarma, naspak ta raya-raya, anang arut ket kinayat na, permi ngay kawiwit na, tagsansaning it sakit na. Kastano damdamo na, timaspak aray-araya, itured mo saniit na, amang dalus tawang-awangan na. Naliday man anaraksak, naipaay akalak amak. Naliday man anaraksak, pakabuklan to'y kantak. Naliday man anaraksak, naipaay akalak amak. Naliday man anaraksak, pakabuklan to'y kantak. Naliday man anaraksak, naipaay akalak amak. Naliday man anaraksak, pakabuklan to'y kantak. La 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 Oh, why? Deta apo iti naliday man yan naraksak ya. Hintayo manin patukar dito yun. Sarun mo tayo latta kabya. Ada amambog nalaing amakidilot, silabot silabot na laing alumamot, na minsan nga aldaw nakitag nito niya, kararwadat na iyaw awan nakatugaw ipunsunan, labayinak na ibatangan, bandehado apaggawan, nakalandanit ang giw-giwdat, ang ngingiit ang nakapimpiman. Manakiponsor nga tonyang, oh, mas pesa ti pagdadaya
makipangan, may nakiponsyon ato niya. May nakiponsyon ato niyang always present di pagdadayaan, magigawid ken makipangan, may nakiponsyon ato niya. Adapay ti ugali nito niyang amagi, no isut makiponsyon agpili ti karkarne, tay pag gugusto na, tay nakangiit akapi, tay kurita ken botete, ken igado apaniki. May nakiponsyon nga tonyang, always present di pagdadayaan, magigawid ken makipangan, may nakiponsyon ato niyang. Niyang ang pangirurumen, agihawid di sidaen, ina kalungkungen, natenda ang pagtitipunin, nagtaray nga imadayo, natendag tay imbutido, tuniyang abartikero, kinamat walong aso. May nakiponsyon nga tonyang, always present di pagdadayaan, magihawid ken makipangan, may nakiponsyon ato niyang. May nakiponsyon nga tonyang, always present di pagdadayaan, magihawid ken makipangan, may nakiponsyon ato niyang. Mangiyawid ken makipangan, may nakiponsyon ato niyang. Mangiyawid ken makipangan, may nakiponsyon ato niyang. Aya po aya, nakaligigat tinaya ti kumansyon. Tordiag, agawid ka na dako, yawid mo ti igadon. Alright, eta apo ti ponsyon manin, man nakipaladit. Ayan, iti manin pumatukar dito yung manlata ka biya kaya diretso tayo. Diyan ka baba, Alien TV. Nagpaduti kalaw-kalaw, nagkwentas, tidakkel, akas lakawa. Kitaen, jengipen na, adda, barot na. Na kaaritos, tay di agpada. Himbag ko manuwa dalang langana,
da barut na na kaaritos tay di agpada imbag kumanuwat ang langlangana long hair pie chay buok na nadamlo kunam lang nurakista ngemit yung tamag kaadayo kigtot ko na palalo kay gayang kabuspusor ko ni Duarte a feeling cute-cute naglidem tilubong ko ket kastoy tipok kaw ko hoy Duarte feeling cute-cute ngemit yung tamag kaadayo kigtot ko na palalo kay gayang kabuspusor ko ni Duarte a feeling cute-cute naglidem tilubong ko ket kastoy tipok kaw ko hoy Duarte feeling cute-cute hoy Duarte feeling cute-cute hoy Duarte feeling cute-cute ew yucks. Alright, deta apo iti Hoy Duarte feeling cute-cute. Ayan. Sige. Hindi man ngarot mangkita man iti di kiti sikat nga vlogger iti Philippines. Iti Ilocos Norte, Lawag City, Kabiag, kaya. Okay. Di kita datapo. Mangkita tayo iti buyayin na yan. Dito katawa. So dito ni Uncle Isaac. Uncle Isaac. Black. Kurana. So dito ini. Buyain tayo man dito. Vlog da nga agasawa ni parto ko na is dito eh. Yeah. Tayo man buyain kabiya kaya. Tayo buyain. Share screen tayo. Pagkakatawang kabiyag. Ayan, share screen tayo. Buyain tayo man dito eh. Pagkakatawaan. Kabiyag. Irugi tayo Irugi tayo. Yung volume na. Nakamit samat. Share screen. Yun. Sida ito na kabiyag ni Uncle Isaac Vlog. Tay vlog da nga agasawa. Ito volume na mit. Oops. Okay, patasin tayo nga i-play kabiyag Tine. Manti si Daen, pagpapigsa ni Bes, ket madit bagbagi na. Alagaan tema mo isuna ita. Baring magustuhan na ito si Daen, tapno maabrot na pigsana. Kitni, nagmalmalim nga na kay da. Kaasingit te Bes ko. Agregate kasto. Madino ka na ka gay high blood. Maapektaran te immune system mo. Kalalat nga guri-gura ko, nagpaparak pa ginaguwi ka ko. Bagla na, anda ni bakit ko ta. Aglulo sa sidaon. Ay, maungkan. Tatay ka pa, di ka pa imininom danon kasod aglaing ka. Sabol danon ti bagi. Apa, bakit? Ana? Danon tayo lang magpainom mo kanya, kawala sa balin. Royal ono po. Apo, Bes, danon ko mapailang angin no iso ti kayat mo kiting kaiyalaan Pero mga nanatap na ma-dehydrate na kapsar mo yung agkapsuta. Ay, apo, lagol ta nga rod. Wala, minom ka nga rod, yan tamangan tanto. Kapigsa ka pa, ya? Oo. Glain nga nga tam digaten, iminom ka mo pukarin. Apo, salang naman kami inom ti pukarin, Bes, no, kasto. Aguri ko lang ako. Ano ka na ang gagaya high blood? Apo, kasi ka manita, pag high blood na amin nga, kababasik nga banag. Basi mga talaga, tayo ipon, bakit ka high blood?
Ala, itugtugaw mo pinarta, inakis, dasal gyud si dayon ng tamangan tanton. Urkit na imas. Sigurado ak magusto nga iti mang pala. Nadapo dito yung kasawang vlogger, ya. Ay, pila dito kami nung pala tanong makainom ka. Wen, kaadong mo minom. Mega love shout out everyone. Good morning. Ayan, nadatay iti Facebook page tayo. Nagbuya tayo man di kita kakasikat nga vlogger ti Ilocos Norte kabyag ya. Nagsidati aba nga nagitaan. Apo dapi bagas. Sige, basta si Dadan ni kabyag. Kan kala mga obrana anak man ay bangkit tikit dun sa pay makatakderen. Bes. Ika mga nen. Naruto kan? Ay dasarak pa yung tala mga obramon. Tulungan ng arko medyo maringatan na kaya maglabi. Hanggang to, high blood, yamin numaminsan, kaya maepektaran amin ne, kita may tini nakapayam. Tamtabagim Magtugaw kan. Ano ito, bes? Kasi si Daan. Si Daan? Katwan. Aba? Katwan, bes, nagitaan. Oo, unay kang, bes. Ako sa pula. Kita laya. Bes. Apay. Ano mga piksa? Anong anak mga pigsa? Kita mga kukutil na. Di ko mamainod mo si Daanan, abis ka. Di ko mamaada protina na karne. Ko mamauna ikanan, bes. Agsida ka may tinasustansya ay. Sudata ni Aba. Nasustansya ti Aba, bes. Adang araw protina, bes. Bes. Adadeta gabi na ni. Sutmang ditpigsaking ka. Kano, bes? Agbaling nga mang datipig sa tinatang, bes. Pwela, Jay. Hindi ati manan. Kasano aglain ka no. Di ka mamanganan. Bes. Ti kanan ti agpapigsa. Protina, karne, wano ikan. Natang bes. Kano ba nga pagpapigsa ta natang ulag ito na maturok malangan na barang agtagtagin na maktok karne. Kaya mo't ikan. Tumang luto ak ipon Aurak ito na ora mangan. Irurumandak na unay bes. Mo sa kamadedo ka din na oras kita palang asawa. Ikan ko na mong gawin. Apo. Nadapo ni Uncle Isaac Vlog ya. Nagsidada iti Aba. Ayan, iti man pa'y mangkita, iti video da kabyag nga mayat katawa. Ayan, dito ni. Parto agsida ti Prinito atal piraso. Muna nga mangan, wala kitang kalakman amin dito yun Pauna dito asawa ko, grabe ta. Paro kita yun Ura kita na to yun. Ewam lang aro din ko may makan. Damdam chika pa lang kunana. Olat ka ganas. Ito pinaprito na ita ipon. Tapos tata siyang umuna nga mangan. Ura kita kanak man lang amin. Dito yun Pauna dito asawa ko. Grabe talaga. Okay mat. Mamati kanginat ipon tataang. Sobra mo din. Anapit ti may bulong na tata dito. Apoy. Ay. Timbak ko. Anong nga ipon? Paggudoon ta pa lang? Nagmayatin ta si Danan talong ipon. Mamaya, titrip na yan Apek, pugurot lao na yun Gabutan lang yun na ipon na, sagagay sa unan. Paunay. Saan pa dito Ano ito? Ang utak pa lang kataon mo lang siguro. Ustag pa natang data ko, din pa maangot nga na istilon. Paunay. Dumanong sala dito yung karabukob ko, bes. Nay, awan, Bes nga, si Daka. Nagbaling nga, ito yung napiti si Dakon. Animal. Diyos ko. Teka, George.
Gudwag pa lang. Nakakita mo tipo na magudwag. No, dilayang shock. Ay po, unay ka. Ay po. Agrigat tayo na yan. Nagrigat tayo ng baon. Nay, Apple. Only in the Philippines. Nagsidat iprinito nga ipon. Alak dito. Alak pa dito eh. Ape kang kuma. Kaape alam, di ba sa kataluta? Unay kang bes. Sa kataluta pa lang. Gawon, I love you nga, Rod. I love you, bes. Kita man ni. Tapos, ang sangkamukat, bes. Dadakal pati. Dugong kong, bes. Bes, ape nga impritong dago. Sino naman? Agbaf. Atap AJ Bes. Nay, puros ipon. Isang sikat na vlogger. Ipon di kita, nay. Ipon. Atap di kita, nay. Bes, pag negosyo tanto, paglago tanto, deta to. Iya, pumato kartay maneng kabiyag. Ayan, shout out sa lahat dyan, kabiyag. Hindi man diti, pumato kartay manin, para kanya yung amin. Naragsak tirik nam, no dakat iliya nagtaudam, naimnas ti agbiag, uray man palalo tirigat, ket no daytoy ti panawam, nakadagdag senday tarik nam, isulaeng ti laglag ipem, anyaman nga oras ken panawem. Pasyarek jay pangada, kabaruan, poblasyon, tamurong, paratong, sinabaan, subek, kabitaugan ken kabuluan, dagitoy ti ililiwek, nga inak pagpalpalailangan, nagpadaya agpaabagatan. Santa Catalina, ilingay dadaduma, the vegetable bowl of the north, agameng dito'y puso. Santa Catalina, ilingay at tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Kailiw ko tagpag na, igiti baybayan halina, agtiliw ti tarukoy, saak agkutkot iti darat, buya et ti agdaklis, ken nilelenek jay init, agbilang ti tumatayab, nga aglabas ti sangwana. Santa Catalina, ilingay dadaduma, the vegetable bowl of the north, agameng dito'y puso. Santa Catalina, ilingay at tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Jak malipatan, sumalog jay kataltalunan, agnateng timula, sa diwa inget imasda, repulyo, cauliflower, lasunan na dumaduma, nunagaget ken nasa lukag ka, balay gi umasideken ka. Nupay adayo, ti lugar na kay sadsada, panunot ken rikna, si kalata ay jak may libak, taado ti banag, mangipalagip kaniyak, dita saklot mo Santa Catalina, umayag to agpasa. Santa Catalina,
dan dani tema kamay sa oras ng gabi kaya isang hindi tayo agpakada dito like tayo. The vegetable ball of the north, agaming dito'y puso. Santa Catalina, ilingayan tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Ayan, dito po iti manat na ganan. Santa Catalina. Ayan, may mangpatukarte pa yung paiti, may isang kanta kabiyag, kaya dito man eh. Umatukarte yan. Yeah, okay. Para kanya yung amin. Pwede. Pwede na tayo. Para kanya yung aming pwede dyan. Dear Textmate, Dear Textmate, nalipatan na kadi when luadtan sa bali nga inka kakibkibi. Message mo jak itan masumbatan, tatoy bateryak ket na dead cells. Hello, Textmate, malipatan ka kadi. Nuna ibusen, lukot ka te-textken ka. Pati allowance ko, ket nairaman ka. Tanu awan lod mo, ket pasaan ka. Sorry Textmate, amumet nga agad adalag, ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdag trabaho kan, mairaman akmet iti masapulak. Text mo kanya, mangpalagpan to'y rik na, awag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di, di ka ipapanan na, wenno ayat ka di, ti ipagpagana.
kanta. Alright! Ayan po. Okay, so hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. So, naka 1 hour na po tayo. Thank you so much everyone for supporting my live stream sa ating Facebook at YouTube. Ayan. Thank you. Bye everyone. See you again in my next live stream. Bye guys! Bye-bye!